Kubor nakaslem jong unong san hima. Kumshi benta ban kring pat ba bat kan tiwi ki kam jung akai perthei hapo ka thain mau kan ro ka seng samla ka thleng mau kan ro parish kan penlong da ka tamasa ya ka balatip kum ka so phlang festival ka ba shisngi ka ban long ha ka arphui trik menta ubnai risau arajar arpulai ha Holy Cross School mau kan ro ha ka te ka tamasa kan sadon ru ka jing pen ina mi ki bam tan rai ki ba bun jat ki ba ka dong ka thain ka pen mi ha ba kran ki lat pathai khubor ha ka sngi ba ar shalong press club nong ai but jong ka seng samla parish uba Carmel lingdo ulong balik si ka te ka tamasa bam so phlang kan de ha ka sin ka baning kong e ka jala jongi bakan don kum kani ka tamasa bam so phlang shu uba lingdo le thu bo so phlang uba ki bri ki thung hapo mau kon ro de so phlang ubam ai da wai bor ba ajing man toy shibun e ka koi ka khya jong ki bri nak leng uba pen biang lang kshar uba de president jong ka seng samla parish ula pen pa ba kelas ngo de ka benta ban shemi ki sin ja man kin ti yu so phlang uba de jing bam tan rai bo mi na ka dong ba ka thain mau kon ro Kulis pun ya pergi peran itu buat tentang keseluruhan klub menerima diulang Pak Puan Sekretari keseluruhan klub ini iwan sensomna Katolik Holy Cross maupun Roh ban wan ai press conference ne kejing penting ba sensomna persum Roh kan sebelum ya ketemu sabam sebelum nasi kendai history penkong hak salah kejing bahkan dan kemudian ketemu bam seplang we quite active pen free media best beta festival itu kumbang nilong hak kum ka tradisional jungi ukasi itu smart menyapa itu seplang bat ne pila unya nyapa mak yong ya de kum hakim ki benai mentan bahwa sedang ni seplang bat yo seplang hadu mentan ni iba laju tung laju rap dakin orang hak thai mau ro mau lên pingwat terdu khar teklong kita di bakrau penyedan langsung ni na kaseng samla paris ide di ba pembiang siat di persen samla dan di ba PS ren siat boleh na mau ro wan pembiang bat so tenat renja te mata khnya nan ai ban siat cho presiden jam samla paris ungkedan halan ni pelang hi ka long set ka simin kong doa ke selajing induktif naman sok plang uba ki biru ki thong thema kong ro di sok plang bom ada wai bat uba ki la in na duk ki spatsen mensual si spatsen post mensual ba kadang ka thain nong da hapuk ma kong tik bun ki nong da ki jukwa ba kuno ka sarkar bahkan wat kilat kan di tim sok plang ni sok plang udah begitu bom ada wai ba si uba penyok long iki baksa lagi sendiri bun ki pai ba ki thain mau kon ro kim la siu balik school bangkau baduna ki jingyo te dai han ko ba ka jing wan mi pau jing sama paris mau kon ro ban belong yang ni ketemu sa ha ba kini ki la lek ban kendu ya Dr. Vijay Kumar ali indo ya ba Paul Lindo di menteri jong kantonat kam jong kai partai mata kali ikendu ya Miklian age but hakini ka festival kan they do bar quite on baiting ka by the tourism department but on the trinam lu bar Miklian age but ka arts and culture hakiji lam di ba fitri kan ngol budi IS budi ru komisioner sekretari jam arts and culture ini yang pai lu kindian habni pat kan lu nak yang director jangka tourism department iba sirul dindo lu apor ni dindo iya kan ni ila teman yang kalau bapak si bondo nak kalian ke agriculture kekuat pensiun ya kan ke kenti yo soplam kon woi marga ba don kam ban ketiu pun selud ki pat ba jang saladi ma pagitip sotong jang selong ki bri ki bon terwa so uyu sopi ki soplam ki bon di thai mong ro pi thai mong ro ka pi si bon ko uno strawberry da ukrai hakini festival bun saplong ngani kita masa kindan dambun bat kindan ki jepun isap ne ki beriu ke dong kan jem makon ro barak kin wan rakyat tak kita kimar cungki kimar marat dungki man i hoi ka tenat kambet bereng ka jukan tiu ke dong kan makon ro reta ko ngira tiu ba kan makon ro gedang kemah har kisen bansua kadang kalau kum kau ke dong kan ke bedang sa i no syara si ben man nak jilum ka cum kat ki beriu ni gedang i dang sian haus nam ar hajar kat kendai ke wajah pak mensang pasang rajin
subas niyo body men sa no ay kung kini ko kada jamra ini jam tamasa long ban klik ne ban pisai tu khat jin kitan ki beru sete iyo oti ka ki por election hai thai mo kon ro man batai di sinong walaupun ki beru ki tiang ki dang tu jing pi ba tenten ki wan pai no ya ki ka ison ki wan pai no ya ki pin ki kipter su ban thaput muat body uta nomor 666 untuk kemdei kumta Kelantan kakek lu, mana kali kibon si kejulai ban pesutu. Dialog kini kena wajib tunggu juga sekamla. Ban kentiu, ban kot, ia kena menunjuk kai pertai. Bahkan di kedong ketain mau kedong kedong jauh kena mayu ban jauh kai pertai. Wajuan ban wajib mungkin kelai lum, kasintung kenong jauh. Nata warga keuntong kena orang. Ban kena kok kini di kidong kitan, buat kitan rap lengkau. Kita bagi bakring mah mana tu kenjat banai kenjat dia belajar ni iruk naka kesenjuk kinong sinjas nong jaga bangun roh kamtan laporan lagi kan ai ke presiden kan baku baik bak kejuan ban ajing kesan ban ajing iro yaki dong katanya teh ban pembuat ikam jokai pertai andre ki penjobo andre kan ni kesenjam ke ba ni kau set nak dong katanya kising sama teh isim nong tak kejengkut bagi pai buan nak dong katanya ipi yang suka kemdi ban penjobo ndai kiki bro bikin pelong hak ni kende hak jelong lolong takrai sedon kir don sap kedon kajing ai awat ya wena plan ki ramba na ko like rong nang ya barang mesti awat tayah ta ngan hak di start dong kini nang ilam yang dong tan bikin batai ya ta apa pau kajing le pau sama ya biki elektronik media bagi lah kalau wan cover ini ka conference kecungi biadai berkenika soplang festival kabangin sa pelong haka arpo iterek chongu banai risau ada cara arpo lai kata hakni kesini sejan kabanwan ha Holy Cross School mongkondro te hak biadai berkeni kuma ya shikma bakani kende kesian kabanan kong nak kabanta chungi kuma nimpat chuyo snu himno bakla chudan ka soplang festival tingis ngoba kalate kabanta kajungi bangin shimya kasinjang ban promote unit soplang badai ujimbam tenrai ubungi na khanika dong kathan kajungi kamtam hakiteki chaka jungi kamapunro area hibro kwe kami bha uni soplang te bat ki babuni naklen ka chala ki shadiro ki latip ya ka ching bang chung soplang bomi nakte ka chaka kajungi nama kata ngisngoba ka ching penong chungi kani ka festival kan sa ketiu shu ha ki bidai bat kamar kat chungi festival bat le sieru ngila ban khring ya ka chingmut chung ka sarkar ha ki bidai ban promote lane ban wan kilat nanti kumno ban nang ketiu shu ya uni usoplang kumchu ro ikinong da soplang te ha ki bidai kani festival nathlai ki kinongrat kin sawan bat kini ki brio na ki department nanta kini ki rio shimhang ki rio puli kin sawan na bat hadin chokne nathlai ki bubun ki ikin sami na kani ki festival ki jing ki benefits lana ki jing mentoy ki bubun ki ba ngila ba yo yusuk lang ki bedai kini ki jing kok jing kia kumangitik ki nongrat chungi ki yathu ba kini ba hamba ki ongba usok lang udon nya kata ka bor ka ba dawai bala pan penmi sibon kani ka umbun na ka banta ki long kemi nak ta ki we ba ki ong ba ngila ban suma ya kini ki kenyang ni ki we ha pok la ni bam ya soplang dekat ka snap chung ba sibon ki we de ki ba ngila ban yo sing toy na soplang la ka dei ha banta chung kamariang ban sport kendo ki we to ngila ya pen klek sibon ki sto te hakite ki sto kin sedot sibon ki jimbang ke bala pen klek na katha te kum ni klek kai ku krai ki udi we ni ki jimbang ba mi na te katha na man te katha ki don ki snong ki ba khlan ba ban pen mi yo krai te ki don ki ni ki kan ki la proses ya ki chips nang ta ki don ki slasha na po than ngot ki don ki ta ki green tea nang ta white tea ru te ki bubun ba ki jimbang ki ba la ba yo te katha te kini bar khoi min sa display ha te ki stock ki ben sa pangile nalor kataru ni don ki ni ki
kijing shna kijing option kijing than ki ba ki pat ba chung ka ka than ki shat shna ki shat ban kam shat di te kita ru min sawan ra lang ban ilang ha kan ka festival Ini kita sini. ha kan dai betang ka sisi ha ka ru te ben na du shmo ji ha ru ri ji jan me Habis kan no kejumi jung sopang teko. Sisian ne apa tu kan no tuan ye bilangan. Mi apa senang kun lo pandai long ye. ha te na thrai ke bire ka ta te na kale chunga hi ha shuli be ba kin ora ki la ya ha man ki shnong ni ya tamangi padal ne ka survey ka ba ni logic te balu kan no ka chini tama man ha ki ni ki sini ru ni nam shuli le chungo she ki shnong te ki la ya sai be kuto hi ki la ya penkret ki omba kinora so plang ha ka sisngi to na ko ki shnong ki la ya permit be da ki pu ki do hi te man ka smi ki ya sai so plang komba khatsan a ru ki do ban pa chi yo di te kata ki la ya lum nang ki nora long na ki ari la yin ki nora ki la ya sai nang man penyak yo ta ki ma tan man kata mas ba nga te ngam pala pan ai long ya kata ka jing buon jong so plang nei kalong ba ki buon hi ki shnong ki la so plang Temu cukup ya tu presiden sama. Yang hiu soplang hadi kadang tang menjupi menurut macam kisnang kita perlu buat kilo ki bajot tham pi yo soplang ma kita mo dak lun kan. Lasi I wei no dak lagi yang itu bahwa itu ila ban mi kumba arlai pulu. Andai kalau kaba lagi kalau apa bikin ti berkuih yo ni soplang itu marwei bangkot nyo kilo bansai. Kilo bakin kit bakin ba chayo kamding musuh mamakir boti natrai ki dia lais pa tangka kilo lapo yo udu sangdor saus pa telada kilo langsung ahaja lais po lu song lai ja kapung kejing itu na kita kinora hadian bini la dakwan bande sabi yang tai dai takawai bangi kwa kasing semlak long baksa kar di kami lenti na ka tenak kamrak kamjang se bakin diuncim ni usop lang di marap di bakun sebab belum organik karena ba ketika than jumi karam dei ka than kawin na ki than ki ba sa tian ba bichla te ni berkat ba ka chingwan chok ni ka festival kan sawan ra ya ka bernas ni kan open ya ka chingbu chik berkat chok ki ba ya ka ka ba shabar kanang ba kinom sa tang te handai kin kamong open kilian ka bire kam imang salang ka chingyu chuki ya ke imang salang ka ba khamya te kumju kumba iong ba ngiran sibun ki local talents ka suno kanang kawe na kita ka pamit na kathay mo kunro te handai kidon sibun ki wi ba le si kim tayo ka platform man mi shakmat ha kiran san ki ba khamhe but le si kim don ka confidence na mar ki shuwan na mar kim don ya ka chingpu te ka babiang Andai ngets kam malemba kecingwan cuk ni ka festival ngilawan ai ka platform ki kilaban perform ha ka cakala chong si kata kan bus ka confidence ka chungki nang ta ber ki wei ba nang ta kadaw ni smoba ni don kam kum ka sang samlaban shim kan initiative ban penong hi ni ka festival na ka banta kecing mentoy chungki samla chungki riu don sa chungki nongran bat kum ta ter ki buon ching mentoy ki bangi ber bangi la perkhat ba lemba ka ni ka festival kilaban urno Kalau kena abang dia uli soplang, mau hasilnya tu miru kita ni kita kan ni kita tu uli soplang. Jadi kini ro kita pau kuntai bau uli soplang, kita betang cisnem. Ya uli soplang kita aruhi ban thung mah, ban kiro hadam, lene ban upan. Jadi kemudian manusia kita ban thung hak jaga, ban ada kita jaga, lene kita jaga ro kita ban ram cuy. Ndrei lada gitu hajuru kamdan cikta ke naglen jonga ngasgo ba bede uni soplang kale tangkatahi ba haru yu benai kale dei tangkati stam jaga jingi jongi soplang ndrei ha obnai bakwe ha obnai bakat ari kila kami shushu ndrei ni pulang kanami ya kini festival ha uni obnai bishi ko ma ba uni uri benai dan sedang mi ko kini soplang tidak kene kejonga tinga don tangkatahi banong abede bagni ka soplang festival but kumjuru akan kisi kuma kipalo jangan kita ikhram ba gajing pulang jumi ya gani ka soplang festival
kam dari thane tangbat ka so plang ndre ga jing tumu hi jongi ka lompa ban wan ra ya tourism ruma bangin pemi ka ni tourism ruma kumbangi i ha mo kan ro hi jongi sipun ki jaga ki bapa ma kumbangi i ki nong jrong ki sintung kibun ki jaga ndre ni i ba tang khia e ki pru ki ba i ya ka ta ka jing itna jonga mo kan ro ki jongi ndre da ka jing pelong jongi ka ni festival ngin pen i ro ma ngin pen i ki ya ka ta ka tourism bar kum choru ya kini ki jumba mo tan ra ki ba ka mo kan ro hi kala ban peni mo kumbagi para sama jongi ila grand chpang du ki krai ba chpang ki chips ba ki pun ki ba kini ki norep na than ka dong jongi kila ban peni tina kaling jonga hi nga dan tak kata hi ban ok bede festival